Ahanbada Maro Pau. Miamgi Ihul Kangna BJP Lengangna Ing Tapa Purakna Ba Honari, Madugi Ona Taina Bada Anoba Mikal Tengna Naba Honabagi Matam Nate Haina BJP President A. Sardana Fongdokre. Suspension. Yam Singna Haragadi, Matamama Damoko Yam Lao. Nasisu, Aina Bharatiya Janata Party President Amoina, Thamjanim Badi, Bharatiya Janata Party na popular government Ama Purakna Bagoi Wadani, Praja Singi Ihulda, Bharatiya Janata Party Thavak Tawbani, Housing election gi, Khanna Bagi Matam Nate, Santi Wari Sanana with the Magda process Tawriba, progress la Ibas My Ponsin Virakan, Manipuri representative Amamam Oina, Manipura Laiba, Aduba, political parties Sina, support Taurakanda, Manipur Prazani Pulse, see Yangakanda, I wait for Tonana, see, Aduba BJP Manunda Unite Oina to Oya said, Tapna to Makanakari, Achumba is slow and steady win the race, I am late, and a Suso is Shoidana, I could be a From the BJP side, we never criticize anybody. Just we are concentrating only on the present crisis. We are approaching to the central government and the concerned persons to bring an amicable solution and to bring peace in the state of Manipur. In the meantime, we are also requesting to the concerned. We gathering frequently with the MLAs of NDAs and the BJP to restore. But you know, since last 4 or 5 months, peace has restored here. Around, I think, 7-9 months, no fighting between any community or anything is taking place. Peace is restoring now. And the central government, under the able leadership of the Honorable Union Home Minister 𝐶𝐞𝐲, is trying day and night to bring peace. President's rule manungda MLA Singda local area development kamari lenaba fund kaithokpa logi mayuktani haina veteran politician leader Ozoina Fongdokre ngasi mahaki kawada leiba yumda pangthokiba paugi mifam amada mahakna paumi Singda Fongdokibada Manipurda President's rule thamkiba jai asigi February tang 16 dagi Manipur State Assembly suspended animation da leikibana Assembly gi legislative power khudingmak Parliament na Paisan Krabani, Manipur Legislative Assembly ki member Kudingmak Su Makoigi power amadi Mathau Singdagi Lautok to Natham Krabani, Ladiba Fiva Masida local development area fund Sinaba Habasi Logi Mayuktani Hainamahna Fongdoki, Constitution ki Article 356 ki Makada Jalai Riba President's Rule Asigi Manungda, MLA Singna Lengakpada Makoigi Oiba Thodang Amata Laite, Maram Aduna Fiva Masida Makoibu Development Work Tauhanba Habasi, Article 356 ki Mayuktani Haina Ozoina Makatari, Loinana Hariba Financial Sanction asi atuba matamda review tauduna yengsingadabani haina appeal taubaga loinana governor na hariba fundsing asi mafam chabada thadokpana achumba khongthang oigani haiba wafam thamlakhi governance MLA law semanda MLA simduna law semba yadaba singduna development hongani haina paisa pi bai base masidi hujik lairiba sason gi morality da ekogi particularly Gaunar ki Sason Sigi Sason Chida Manipur Prajana Mamit Lautok me yang Kadaba Adu Wapam Oi Highway and I Hajilish Anna Aduna Maram Sina Akoigi MLA Singna Ujiki State the President Rule Matamda Akoigi Moida Pisap Pina the Sin of Vipche Masi Asum Boy Roy Masina I governor I Hadisi and a Yaragadi Madinangi financial sanctions Masi review to go Aduga local area development and the Thadagata development of Thadagamina Governor the Karam Mahunda Thadabi Agada Gay Idomadu Yen the Thadabu Hydra. Odisha gi Purida ngarang pangthokiba Ratha Yatra Festival da masing yamlaba miyam tinkibana maram oijuna mioi chamanga hena sokapan nangkhre Odisha gi Purida chai khudingi pangthokliba Ratha Yatra gi manungda Balabhadra gi
𝗠𝗔𝗡𝗛𝗥 𝐍𝐞𝐰𝐬 ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯍꯦꯟꯃꯟꯕꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 500 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯂꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯆꯦꯔꯤꯌꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯂꯖ꯭ꯋꯥꯖꯥ ꯆꯦꯔꯤꯌꯣꯠ ꯆꯤꯡꯂꯤꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯛꯇꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈꯤꯕꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 500 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯀꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9ꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯂꯨꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ इजरायलना गाजादा पुंग 23 असदा मियोय 34 हाटख्रे लोइनना 192 अमना असोकपन नंगहनख्रे। ngasi ayu anganbada gaza sinba thungna इजरायलना चथकिबा अटैक सिंगना यामद्रबदा पैलेस्टाइन गी मियोय 18 सियनख्रे अमदी पुंग 23 असदा पुनबा मियोय 34 सीखी लोइनना मियोय 192 असोकपन नंगकी अमदी सीख्रिबा मियोय सिंग अदुगी मनुंगदा अयामबना खा थंगबा सिटी ओरिबा खान यूनिस की अकोइबदा लैबा मियोय सिंग ओइखी हाइना मेडिकल टीम सिंगना फोंदोरकी। थौदोक असि यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना गाजादा लंदारिबा असि वीक असिगी मनुंगदा सीजफायर सोयदना तौनरगनी हाइना वाफम फोंदोकिबा नुमित अमगी मतुंगदा थौदोक अदु थोलकपनी हाइना मखातारी। गाजास गवर्नमेंटना फोंदोरकपदा लानी सिंगना चाबा निंगथिना फंगद्रबा सिंगना चानबा लौबा थोलकपदा नोंमै कपसंजुना लंदाबगी थबकसु चथबा लेप्ट्री हाइना फोंदोरकली। लोइनना यूएन की एजेंसी ओरिबा पैलेस्टाइन रिफ्यूजी सिंगी हेड ओरिबा यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की माइकेदगी यूएस अमसुंग इजरायलना गाजादा मतेंग पांगनबा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ना मतेंग पीनबा मफम अदु मिहाटफम अमा ओइना ओंथोकले हाइना फोंदोकरे। The Emergency Diaries Your Dead Force a Leader haina mingthonba larik ngasi achamba thoram amaga loinena thambal stanglenda phongkre larik phonggi thoram aduda BJP gi state president adhikari mayum sarda devi hanagi chief minister oiramba N Biren Singh MLA Govindas Konthozam state VP Nongthombam Nimbas Singh state VP O Lukhoi Singh state GSK amadi atai BJP gi official Singh su saruyaki। The Emergency Diaries Year Dead Force a Leader the Prime Minister Narendra Modi na tamthiraba 1975 ki emergency ki matamda chai kunmari suraba aronba activist ama oina lawkiba thodang amadi thengnarakiba kayabu marik chumna diary aduda yauri। Federal Students Organization Kanglaipak Fesokna Sanjuna bid plastic pollution harib hiramda World Environment Day 2025 kamari lenina pangthokiba third state level painting competition da makok mathang takraba mahiroi singi mana mathum yen thokpagi thorom ngase Manipur Press Club ki Thangjing Hall da pangthokre tha asigi kunithoi da Danamanjuri University ki Auditorium Hall da pangthokiba painting competition adugi mana mathum yen thokpagi thorom aduda DM College of Teacher Education ki Principal in Charge Dr. 𝐶𝐞𝐲𝐿 DM College of Science ki Department of Environmental Science ki Associate Professor Head of Department UZ Dr. Naurem Sarita amadi Fesok ki President Kanguzam Amarjitna athoiba mitunglen sing oina saruyaki thoram aduga mari lenina DM College of Teacher Education ki Principal in Charge Dr. 𝐶𝐞𝐲𝐿 na hai World Environment Day ga gi thoram June 5 da miyamna palan tawnakhrabasu Fesokna sinduna mahairoi singda plastic tagi thorakpa pollution karamna thingani haibasida mahairoi singi oiba painting competition ama sinduna tungi yumbi oirakadoriba mahairoi singda plastic sizinnabagi amangba sing khanganba simak thagali masida natana pikliba mahairoi singnasu plastic na ikhoida piriba amangba singi matangda yengbada nungairaba lai kaya yeglakpa asimak nungaiba fawi plastic pollution na miyoibada piriba awaba singa si ikhoi punna masidagi ngakthoknaba honaba mathau tai masida natana lamda masida lairiba school college singdasu plastic sizinnabagi amangba amadi masina piriba mahausagi ahongba adugi maramda khanghanaba honaminasi plastic asi ekhoi miyoibana nomada sizinnadraba yadraba pollam amagum sizinnari masida karamba plastic sing ekhoina sizinnaba loiraba matung karamba mafamda hundokani amadi lamda masidagi single use plastic asi mapung fana muthatkani haibasi ekhoi punna khanthamina batangai fade hainasu
ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯛ ꯂꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ASFꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯨꯝꯕꯅꯤ COVID-19ꯒꯨꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯟ-ꯗꯦ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯒꯦꯠ ꯇꯨꯒꯦꯗꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯁꯟꯖꯦꯟꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯑꯆꯣꯝꯅ ꯑꯣꯛ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯄꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯑꯆꯣꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯛ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯛ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯛ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯛ ꯂꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯐꯩ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯛ ꯂꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ नखोई ओइबा खुदोंचादबसिंग अदु मरी लेनबसिंग उनदुना करी तौबा याबगे हाइबदु तानाबियो हाइनसु फोंदोखि। लोई की मरक्तजु पुंसलगा एसोसिएशन जे कितंग मपांगन कंखतनबा होनबगी मोंग अमसु आइना उइको अदो ओक लोइबसिदा एएसएफ सिदी लोइबा नाइरोय कोविड कुमनी COVID-19 कुमनी को मुक लाकने मुक चटकनी बायोसेक्यूरिटी मेजर्स लौबनतना मागी हुजिबॉक्तदी वैक्सीन लैत्री हिदाक लैत्री को अदुबु ओक्ति दम सानरी हैबदी सप्लाई की लेप्तेबा अना फ्रिट लिलगा वायरल चटनबा होनरिबेसी मियामबु सित्तबनी चाक सग्रिंग अमना चेंगपोट अमा मांगथोपगी थबक तोकपिरो हाइना कंगलेपाक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन KMWO मणिपुरना फोंदरकले हौजिक मणिपुरदा नुपी खरना तुबा लोइजिबा फ्रिट लिलगा वायरल चटनबा लेप्तना होनरकलिबा असिना कंगलेपाक असिगी चमजरबा नुपी कियाबु मियामना लाना उहले मरम अदुना चाक सग्रिंग अमना चेंगपोट अमा मांगथोपगी थबक असि तोकपिरो हाइरी चौखटपगी मतौ तमलिबनी हाजन नुबी खरना इमुंग मनुंग येंगबा नुंगाइतबा मओंगदा फिजेट फिगाइ सेटुना रील्स वीडियो नमलगा सोशल मीडिया दा अपलोड तौरिबा असि कंगलेपाकी मियामबु थवई उसितबनी असुगुंबा थबक सिंग असि लेपिनबा अमदी मखाताना तौदनबा मरि लेनबा सिंगदा अपील तौबगा लोइनना करिगुंबा येंगबा नुंगाइतबा मओंगदा वायरल चटनबनी हाजन फिजेट फिगाइ सेटुना रील्स वीडियो नमलगा अपलोड तौरक्लबदी KMWO नमखोगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौखटनबा फिरेप्ता लौरकनी। बांग्लादेश के सिलेट खुंदारीबा मैदे लेकाई तरा हुमदोइना पुनसिलगा कांग सिंगबगी थौरम ngarang पांगथोखरे ममांग थक्तगी हौना निंगथौ गंभीर सिंगना मसामक यावना कांग सिंगबगी थौरम बांग्लादेश की सिफाई कैथेन हारिबा लंपाक अदुदा लेकाई तरा हुमदोइ पुल्लगा कांग चिंखी लोइनना जोइदेव अमसु आरटी जगन्नाथ वल्लभद्रा अमदी सुभद्रा की मफमदा कचखी मसिगी मखा तारकपा ओइना ngasi कांग सिंगबगी थौरम अदु लेकाई तरा हुमदोइना पुनसिंदुना पांगथोकपा लेपलैट्री। खोंगजोम लाल हायरगा खंगनरिबा मणिपुर की पुवारी की यामना मरुओइबा थौदोक अदुबु चै अमगी अप्रैल 19 खुदिंगी खोंगजोम दे हाइना निंगसिंग थरम पांगथोकफम मफम अमसु ओइरिबा
𝐶𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯏꯕꯣꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯇꯨꯔꯤꯁꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯅꯕ, ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ, ꯒꯦꯠ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯥꯕ, ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯐꯦꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ, ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯍꯣꯜ, ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ, ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯒꯦꯁꯠ ꯍꯥꯎꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤ.ꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯁꯨꯕꯥꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯈꯦꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥꯕꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯒꯦꯁꯠ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯎ ꯆꯥꯔꯁꯨ ꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯨꯔꯤꯁꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯟꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ District Health Society Thaubalna CMO Complex Thaubalda World Environment Day gi tharam pangthokre. Beat the Plastic Pollution Haiba World Environment Day gi theme gi makhada pangthokiba tharam aduda Dr. 𝐻𝐞𝐬𝐬 Chief Medical Officer Thaubal, Dr. 𝐻𝐕𝒍endra Singh District X Control Officer Thaubal amadi Dr. 𝐿 𝐿𝐿𝐿 Kumar Singh District Malaria Officer na mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor oiki. Keynote address the C.H. Basanta Singh District Program Manager Thaubal na World Environment Day pangthokpagi maru oiba Singh panduna wangangki. Chief Medical Officer Thaubal Dr. 𝐻𝐈 na CMO Office Complex Thaubal da Plastic Free Zone Campus ama oihanaba honabada campus asida leiriba tongan ba department singi staff singna support tawbinaba haiki. tongan ba amot akai sing ningtina khaidokuna thambiduna municipality gi collection lakpada hapiyu haiki. Akoi bagi khal ngaknaba honabada ekhoi khudingmaki daita lei. Hauzik ekhoina thengnariba ka hena saba ka hena ingba nongzu nungsagi fibam tamba ngamdaba kaya thengnariba si lakadoriba generation singda awaba pidana damak ngasi ekhoina khanthaba matam oire haiki. Ngasi thoram gi sarugama oina staff singna CMO Complex Social Service Camp amasu pangthoki amadi uchara singsu CMO na luchingduna campus ta thaki. CRPF ki 143 Battalion na Sinjuna Battalion asigi lamfel da leiba quarter da wahengbam 𝗔𝗡𝐸𝐸 okpagi thap program ama pangthokre. Handak joigi question na loba class 12 ki examination da Enlightened Knowledge Higher Secondary School da tamduna arts stream da Manipur pumbagi taret suba position lawrakrabi. Wahengbam 𝗔𝗡𝐸𝐸 apokpa Satesh Kumar apokpi L Singkhai nganbi da CRPF ki 143 Battalion ki commandant Ravindra Sharma na backpack diary na chingba kaya khudol tamduna ikai khumnaba utki. Aroibada maroiba pau amuhana pizari. Miyamgi ihul khangna BJP lengakna ingtapa puraknaba honari madugi ona tainabada anoba mikhal thengnanaba honabagi matam natte haina BJP gi President A Sardana phongdokre. President's Rule Manuda MLA Singda Local Area Development Kamari Lenaba Fund Kaitokpa Logi Mayoktani Haina Veteran Politician Leader Ozoina Phongdokre.
Odisha ki Puri da ngarang pangthukiba Ratha Yatra Festival da masing yamlaba miyam tingkibana maram oiduna mioi chamanga hena asokapan nangkhre. Northeast Windona Sandok Sari Penimidangi Pau Matang Sidaloi Sari Ming Tabri Singbu Amuka Hanna Chen Mabamna Kurumjari.